जोजो लपा नापा सक्ष्ट लस्को सुटो ठाउँ सचिव सुई नेगौ नेवा मिजो जना थो सान्त्रा साके चिकपिन हुने हाजिर जुवेट न ठाउँ नेपाल सम्बत झिन्छ व पिपी ठिना ठो एकादशी ख अर्थैको 2080 साल पौष महिने 60 गते सञ्चरबार ठाउँ या सचिव सुई नेगौ नेवा मिजुले नियमित नि प्रतिक्रिया नापा ठिठी मियो छको निको उगो ठुगो अले केदार श्रेष्ठ टिस नदो थोय वयको मंगलबार ठिला पुनी यमुर पुनी नामन नाजा ठोकुनो यमरे स्टाबेस मुडु इकठा भाइ लाउने नापा यमरे छुइगु टाइ तर ठौकने यमरे छुइगु मर्यारला यमरे डेकीगु ठारला मोसु पिन्छ वो चतामरे जग छुइगु जी यमरे छुइगु जी मुखट गान टर्कना हिपिन्टे रला ठोटैगु इ लावन से छिगु ख्वाइ लावन हे भाना हिलाउने ख तखा न्याखना नेवाटे चताबेस नसते यमरे न अठिया चताबेस नसख मिडिगो प्रोबिटिक ठ वे लो डागा वे आचुए पिने फाफा दुगा हासी दुनी कोचिगो यमरिटिया लो या हा यमरि भुकि ठो प्रोबिडि हो मुमच डेकेगो प्रोबिडि छौया ख नेपा गाइचा तस्क उर्वरा युक्त याठन यक्को वास वहे वापिना द्वावगो वा यमरि छि यमरि बारे ठिठी किम्बदन्ति दो नेवाते तापुको ठ भुपाली मटे भुपाल के चार जुनचो पि दलमबी नपम मेमे पि कि सीडगा उबले भुपाली मया भुपाल के भुपामा कोरी लुचन सीडेको किम्बदन्ति नदो लेपछम मया मन ख जिम भुपाला अन्न पिगो भुपाला जि कोरी ज्या सीसा थसिरका व भुपाला ताटे व लिप कोरी ज्या सीत ह उबले निसे भुपाला अन्न पिगो न्याट ठटे अन्न पिना वगो वा जाके चोइगो यमरे डेकल रेगु न निन्दो गन अठे दक्सबे नापा भुपा मेसे ना बलबल च नापा गन बलदेव ढाना धाउया तो बलदेव मूर्ति जिले टोबाले पिने पूर्व सो डेगले आन धनी यमर पुनि सरखुनो डेकवनी पिसा ओम बलदेव बेटा यमर छाग्यै थटे यमरी बारे पन्टी चिमीमा निम्ति फुयो खनन्तो आ थोय नापाङ मिनिने यमरी पुनि न्हन ठाउँले यमरी पुनि मिनि हाका ज्याचो न्याके जिमे अझै बिउगो यमरी माको नुगसाना बिउगो नयाँ सुया फाको यमरी माको उकि दुने हाको वापास वा सकले वा छकपटे यमरी फवने वा त्यो छि त्यो बक छि त्यो लाटापाटा कुलिन्छ जुसी त्यो ठुमी हालाटम सविता मालाकार ख ठुमी ढ्या हो त्यो छि त्यो बक छि त्यो लाटापाटा कुलिन्छ जुसी त्यो ढाउगे अर्थ छुजी थोबारे छिकुसा बिचाएना दिस नापा मिनिना दिस मिनिन ढुङ्गा ठुकी अर्थ कने आइट मिनिना दिस
न्याना जिल त्यो छिट्यो बक छिट्यो लाटापटा कुली चाँ जुसिट्यो ठुकी अट्ट छिक्पुसँग गर्छाना जिल वला जी मुस्ल तर ठोय अट्ठ ढास थटी ढो त्यो छिटो पेमना बक छिटोको छमना ख लाटापाटा टागो लाको पाको टागो जुल त्यो छिट्यो बक छिट्यो टागो पेमना साँटी छमना साँटी यदि ड्याट न्यनी कुली मोर्सा न्यनी छुडो ओके जुसी अट्टेको ज्याग डाना टी टागो जुल थो न्यनी बेला ठोक खफो टस्कै पुनाटेको सिडो उबले यो मर्जीको फौनीको मखो अन्न न फौनीको टेको सिडो पेमना साँटी छमना साँटी टाबले थो यो मर्जी सुया न वा अथवा जाकी टी टागो अनुमान याफो थो जुल यो मुरी फुनी बारे छटवा जानकारी वंगु नेवा मिजो न्याना जोजल्पा नापा ठिठी कठा या स्टिकर छया डिपि हो वंगु ज्याजो शेरना डिपिनुको नाम भने दक्षवे नापा स्टिकर छया या जोजल्पा तया डिपिनु नाठडु सुदेशलाकार राजु सिक्राकार रवि जोशी रत्नमाया जोशी रमेश कपाली विद्या प्रधान परिवार कान्छपाई कोजु सिरिन बज्राचार्य रत्नमाया कोलु गीता खर्गी हो किरण खर्गी ख ठटे वङ ज्याजो शेरना डिपिन ठुक्न ख निनु श्रेष्ठ मदनमान राज भण्डारी राजवीर डङ्गोल सानो छोरी साके रामबाबु श्रेष्ठ निगो ग्रुप शेरना डिप जुल ठटे नरेश श्रेष्ठ सुदेश लाकार अम्बर बहादुर डङ्गोल श्रावण अमात्य हो रमेश कपाली ख रमेश कपाल जो ठो ज्याजो जमा चाहिँ नि छौ ग्रुप शेरना डिप जुल ठो ज्याजो शेरना डिपिन नापा चाहिँ लाइक ना डिप अले स्टिकर छया डिप सिक्किम सक्छ यको सुबा नापा फिन्तुना दो ठोडंगा वंग ज्याजो न्याना प्राप्त जुगो कमेन्ट भने डक्ला नापाङ कमेन्ट हो राजेन्द्र विश्रेष्ठ वेक्ल भगवान सरन भिस्ट जुजल्पा शान्तराज जो इ ठ्यान डुवाल विजय जो नमस्कार गुजु थैदिउ ठटे प्रमोद श्रेष्ठ जो जोजल्पा अले नरेश श्रेष्ठ जो अन कपिराइट वलर का चाहिँ चैदिउ जुलाला ओखन छपमे कपिराइट हो जुल सत्यनारायण राज भण्डारी मे हाकि मखौली जुल ठके चाहिँ छौ फना जुना ठटे मदनमान राज भण्डार जुजना चैदिउ जुजल्पा शान्तराज जो न्याब्ले ठ्यान 136 मेजो पोंक न्याना नापा किसिम हे टिप त निन द्या ज्याजो चञ्चन बाल्ना वया चंग दो ओके लागे छिटा यको सुबाना दो न्यनी वया चंग नेगा जात्रे बारे न छु खव मिन्यंका ज्याजो त अझ बालका दिगु दो छि नेगा नाके दिबले छौ गाय ना टोफका दिउ ठे छु वो छु गा ढास वो गा ख लोह खा अले बलम्बु गा ढास नेगा जुनि मला ठे छु छा ढास जी लोखा गामे निको सुको जात्रा सुवन न कान चाहिँ त मदनमान राज भन्दै जो चोइदिउ जुलाला ठो चाहिँ लोखा रिउ जी निने मुन्यो तर चाहिँ रमेश कपाल जी चाहिँ कमेन्ट बोसी गाय महालक्ष्मी लोखाए महालक्ष्मी कान चोइ आदिगु जुलाला ढाबले चाहिँ ठो चाहिँ उखनियोले चाहिँ ठो लोखा त लोखा रिउ चाहिँ था चाहिँ टोपी वंगे खट ठो चाहिँ स्पष्ट जुजुल मदनमान राज भण्डार जे कमेन्ट ठुटन नि अले मे ख गायक बाजु स्वर्गीय सत्यनारायण राज भण्डार जे मे महा जित वेकै मिनिन सापे बालक नेवा मे हाला दिपे सत्यनारायण राज भण्डारी हो द्वारकलाल जोशी निम मोट्यो ल्यामले मरिया हो वेक पिन्टा हार्दिक श्रद्धाञ्जली न देछ्या सुबार गा चोइदिउ जुलाला उखने चाहिँ सत्यनारायण यो चाहिँ मिम हाउले चाहिँ जी छेउ फना चाहिँ जित न ठसुक मन त वेकै बालाउ या मे खला त चाहिँ कमेन्ट लाई छिटा यको सुबार हो ठटे रवि जोशी झिगो गुजेश्वरी देवी जात्रे बारे छपे पाके छु खन्यन दैला ठेड गान चोइदिउ जुला रवि जसजु जिटा ठो गुजेश्वरी देवी जे जात्रे बारे सुय मसले सियो जे निगु सुङ चाहिँ सफु माला सुया न ठो बारे सुया टौ चाहिँ जिम मसले ठो बारे रमेश कपाल जु चाहिँ सीजी लेपियो चाहिँ ज्याजोइ लागि चाहिँ रमेश कपाल जु गुजेश्वरी देवी जात्रे बारे सोच आदि त अन्द्रोटिया ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जे कमेन्ट टुक्न जो मड्डेक न्याना वइचंग ठो ज्याजो नेवा मिजो 136 लाई छपन्ता आफ्नो सुबाटो ज्याजो कोचाको पुंग न्याना कमेन्ट दिएको छोले ज्याजो ये विशेषता 45 मिनेट 1 घण्टा जोगडो नेगा जातना प स्वफु ढुगो नापाङ पुचो मेव डक्ला लिप विदेशी संगीत पवगो न्यायपिसंग ल्यामटे त यहीगु मे हाका कोचाको ज्याजो पृष्ठभूमिले नेपालले नेवा समुदायले विकसित जुगो संस्कृति व संस्कारी बारे छप्नेको प्रस्तुति यको जानकारी मूलक दुडकान वेका चुल्ला वेक्न चुइदिगु जुल वेक्न तैदिगो ल्यामटे यो पटी चाहिँ मे विदेश पपटी मे रापटे ठो बिटल्स मे ख बिटल्स सौ टाइम तस्क ना जापि छौ ग्रुप ख वे ग्रुप चाहिँ व मी त नेवा भाषा चाहिँ वे लोसा हाला टौ ख ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुए कमेन्ट टुक्न लियो भने अठिया नेवा समुदायले निरन छे झिनिर टक जोड पटिक जन्मिनेले यो मरि कोखाको संस्कृति हो नेवाटे पाठे दो म्याम चाहिँ त अस्ट्रेलियाको भौम चाहिँ त ढौबजी नक वनि बोले अले मेमेको ज्यान मरे कम मगाको यो मरि बारे खन यको चोछा बजु
पशुपतिया श्लेषमान त गुई बाला चतुर रुचि कुन सट बिज होली हुना पा बालानन बालासुर ज्या दुख बिउले ठहे ट्वा ब्रिसिङ लगेना बालासुरे छ जना पशुपति छाग बारे प्रस्तुति न बाहेला 60 दशके बलिउडिया नाजामा हिन्दी फिल्मी संगीतकार खयाम मोहम्मद रफी कल्याण ज्या आनन्द जिना पा स्वपु डुगो हनिबम साहित्यकार बाजु केदार श्रेष्ठ टिप्स न जित यो तल हनिबम बाजु जयश्वरमान प्रधानिया धनाश्री ढुन्न बाहेला अथे ज्याजुले ठोगो फुकुमे त बाहेला फेसबुके महाउ तर युट्युब जगा हागो सत्यनारायण राज भण्डारे सले ठोगो एला सवाग मिज त सापे यो तल नेवा समुदाय मौलिक परम्परा न प स्वापु डुगो यो मरिय मेव कुमार कान्छा व सुकमित गुरुङे सले ठोगो मे त कम मजु छटा ख ज्याजो ए ताक जुल्के कोचाको पोंक जना कमेन्ट या त भच्च इ अपो बि मालेगले नियमी भाजु मैले जुन छ पोंक निन त इ बिटा ठाकुई खलर काचने वेकला चोइ दिला ज्याजो पोंक जना कमेन्ट ना दिगले छिटा यकीको सुबाडो छिको ज्याजो छगो यागु बारे बिचारा थिने तिनी ओखन ज्याजो डेक डेक ताक जुले ओखन छगो यानो जुल आ ठुटुङगा मेउपट्टि चाहिँ कमेन्ट्स वे किशोर टुसज यो कमेन्ट वो दो वेकला ठुट्न सुइट ल जुजलप दाजो वंगु वाले बाल चरे बारे बाखन जना साप लेटा होला मुन्जन निको बाखन निन त सुबाडु छ त आ मिछप्न इनापिया मास्ते होला गिरजा प्रसाद जोशी रचना अमरराज दाजु सले टुइको भजिको जिन्दगी ख ठुक मिजिटा सापिया य 5 मिनेट न ये माटेको जिगो मनतुना 60 देछया जुना सुबा लिपाना नापलार का चुइट ल किशोर टुसजु छिसा ढेजी थे ठो टुइको भजिको जिन्दगी ख छिटजु मख अपोस्ट यो जे छिट न यो या मेख आ ठो मिन जुनि जुना यो दोन्जना दिस टुइको भजिको जिन्दगी ख ठो मि चाहिँ चोमी गिरिजा प्रसाद जोशी अले संगीत व मु स नारायण गोपाल ख अले नो स चाहिँ अमरराज शर्मा ख न्याना दिस टुइको भजिको जिन्दगी ख जिगु खायाना जिगु मजु रंग गे गे रंग गे गे पाता छदा रूप ए जिगु थजु तुयुगु भोजिगु जिन्दगी खा जिगु खायाना जिगु मजु छंगु कलमा चोगु बाख मेगु कलमा चोके मखु छंगु कलमा चोगु बाख मेगु कलमा चोके मखु शन्ता छुघा लागु धनिसा छंगु घाले धोके मखु छंगु घाले धोके मखु खजी देगा त्यो छनु गले छंगु मतिना जिगु गजु छंगु आशा फुगु जीवन व्यर्थ फुत जिधे मखु छंगु आशा
झिध्यामखु आसनन्द रेखा दुःख गबले त्यामखु दुःख गबले त्यामखु छमयो सा दिकिथो बाख पुमोसा ठीक जो रंग गे गे रंग गे गे पाता छदा रूप ए जिगु थजु तुयोग भो जिगु जिंदगी खा जिगु खयाना जिगु मजु मेनुगा लियोंडनीको कमेन्ट ज्योति रत्न साके ज्यू ढुवेक्ला ठुक्न चोरी ग्रो बखुमर अष्टमी पिन है नेगा जात्रे लक्ष नस्वा होला बिजत सुबार गा चोरी ल ठटे सिरिन बजाचारी जो भिसुट दाइ तो जाजो सारे भाला ता ओके दाइ ता आफ्नो आपा सुबार गा दैट ल ठुक्ट है रमेश कपाल जे कमेन्ट भन्छ ता कवे जुल वेक्ला ठुक्न चोरी ग्रो नेवा मिजो ल्या 136 दुटाउ नेफु मिहो छपो धना स्टेट नुन्यगा दिपे सकल सर्जक पिहो नियम पिन्ट जुगु जोजोल पाव अभिवादन ठोको ल्याखे बाल चरे व नेगा जात्रे बारे ढ्याडीको खैट थन थमस्युको कथा यवे तेना ठो जिस्युको कथा जक यवे ख ठुकी मगा मचा दुसा भिंका दिरेगा भल्स कया चुना जे नेवाटे जात्र छौ बिस्क कथा हनीगु नख ख ठो ठ्याबा पट्ने ठठौ इले बिले न्याइफका नापा करपिन्ठा नया वइगु व सोया वइगु टजिले ट्यासपुलिगु नख ख ठो जात्रा चिस हनावया चुनको नेपाल सम्मति डंक ठ नापा कसला ठो दशमी खुन यही पश्चिम भेगे नेवा बस्ती बलम्बुई महालक्ष्मी जात्रे ना न्याय ठन निसे छसी कठ मेमेठा जात्रा ठंग वइ ठन बलम्बुई ढुंगा सकिमना पुनिया इले ठकट्या न भैरबी महालक्ष्मी जात्रे यनाले ठोय लछिल्ली पन नेगा जात्रे स्वापी अर्थात जात्रा सुरुजी ठोय क्रमे नापा बाल चरे खुन ये लुटे अजिमा ये जात्रा न्याक्ता अन चाने विचा चखौचा न्याव सर्प छजो छजो वम ये नापा निने बलि बिम मे छ हो सोनो वमेना ठने लागा ठइटे छत्रपाटी लागा जात्रा न्याके ठोरुंगा तिनी नेगा जात्रा न्याय नेगा का ठने किपोया इन्द्राणी नगाय बालकुमारी पांगे विष्णुदेवी भाजनगाय विष्णुदेवी मुचिगाय विष्णुदेवी टखय विष्णुदेवी सतुंगय विष्णुदेवी सिंधो अर्थात बनथोचा नैकाप्य बालकुमारी बोसिगाय महालक्ष्मी लोखा महालक्ष्मी ठठको बस्ती डुमवा हनाचोम पिगैट खटेटिया जात्रा याई तो नेगा जात्रा पांग वन नगमे छिला तो नमी खुन न्याय खस मेगो लियोंडको डक्को ठासे दशमी खुन न्याय तो जात्रे बारे नापा ये लुटे अजिमठा बखुन होम ये जातन थय बखु होमे या न्यो बया बखु विष्णु देवता जुवङ कोट्न न थन बखु किपोया इन्दानी बाहेक डक्को वसपलिया मच कटंकया थन बखु खट या वसपले जात्रा न्यार्किटिनी मेमे पिन दियन न्याकी उर्गा छिस सिकाटे नियम पासमी थन रमेश कपाल जु ठाठा से बखुर गाजगा धैडी उडो चुइडी उडोला बास्वे ठोच चाहिँ शुद्ध रूपमा चाहिँ बखुया ढामा ख तर ठुके ये हो येले अन्ना पमे मेठा बखुइ त बखुजको ढाउ याना या चौंडो त बास्वे ठोच चाहिँ बखु स्यान बखु चाहिँ शुद्ध ख गठितासा चा पस जास यो पूर्व रूप चाल पसल जासल ताठे बखु यो पूर्व रूप बलखुन ख बलखुन या टपट्या ख बखु ढाउ शुद्ध रु वक्ला ठुक्ना न चुइदला ख छिलाई डक्ले लिपङ दिन सछि छ यो मर पुनि दका हनीको दिन छ छेचुए महालक्ष्मी या जात्रा न्याका नेगा जात्रा सिदै लियोंडको टापो गुनागो टापो तया दिमा ब्राउनडेव सरे टापोले चाहिँ पूर्ण सहमति छ आवेगो ल्याखे चालक प्रभु प्रदेश बोले मिछपन्यन दैलर गाथे रमेश कपाल जो इनाफ ना दिगुल रमेश कपाल जो इनाफ कथा चालक प्रभु प्रदेश मिजुनावे ठुम्या हालाटम कमला श्रेष्ठ ख मिचनि फुलाउ दिया चाहिँ चुमियो नासिक म पठकै चाहिँ संगीत संयोजन कान्छा बुद्ध बज्राचार्य खन्यना दिस फुलाउ गुमे
मेढङ्गा किरण खड्के जुए कमेन्ट हनुया चौलो जुजल्पा ढाजु वंगो शनिबार नेपाल समर्जिकार से 44 ठिला ठो चौटी खुनो गद्य गुरु निष्ठानन्दे बुनी ठौ छिगो पाके गुरु निष्ठानन्दे बारे छुछो खन्त निन देगो आसेना चुना नापा दशरथ रङसाला जुगो टरङ नेवाटेको भेला व नेवा एकता दिवस त लुमंगु से छपो जागरण मे सकल नियम पासमिन त न्यंका चुना रगा चाहिँ किरण खड्के जु चाहिँ चोइदिक जुला होला किरण खड्के जु निष्ठानन्द बारे ठुक्न छटवाच जिन चया हिटो निष्ठानन्द वज्राचार्य नेपाल भाषा साहित्य पुनर्जागरण कालले नापाम व्यक्तित्व ख वैकै पाले टक्क नेपाल भाषा लागु प नुगु प जुइतको सा चुएको प रास पुलाउगे प तिनी अन उले रान काले नेपाल लिपि सेकेको वटा मरिया नेवाट नेपाल लिपि मस्याउन टुङको इ ख अर्जा उले नेवा भा लागु छौको ठ चुएको मेउ कठ जुया समस्या जुग्ने निष्ठानन्द वज्राचार्य जो पुलाङको नेवा भाषा मुचोसी नुगु भाषा चुएको नप लिपि न नागरी लिपि छेलिगु याना ल नप उले लाटमा जुया छ्यासपु जुग दया चुले ठमा हे आर्निक प्रेस हया ध्वाना सपु पिक्याट ल वकै ठजाको इ कठ जाइत दूरदर्शी व व्यवहारिक टाका वकै त आर्निक नेपाल भाषा विकास व संरक्षकै कठ नाला वया चौ ख निष्ठानन्द वज्राचार्य छेछि परमानन्द वज्राचार्य ख परमानन्द वज्राचार्य का न्यू वज्राचार्य ख थोजुल नेपाल भाषा पिंग ठा मध्ये नापाङ ठा कठ हनाट म निष्ठानन्द वज्राचार्य बारे छटवाच जानकारी आछिगो इनापिय जागरण मिन्जना देश हालिट न गुलिमी दुख टंके तका मुया चुइकल तन खोबिठा वया खोबिठा न्याना सागर जुल दुख छन पहाड जुल तो मिए संगीतकार वीर प्रसाद भन्सारी स दिलीप कुमार महर्जन रचना शुभ शान्ति वज्राचार्य हल धुन गुलिने दुख तंके धका मुची कल झन खोबी धावया हल धुन गुलिने दुख तंके धका मुची कल झन खोबी धावया खोबी धान्यना
सागर जुला दुख झन पहाड जुला हो विधान झना सागर जुला दुख झन पहाड जुला मखु दुख छिके गुलाको खोया खोया जी सिला हाल धुन गुली में दुख तंके धका मैं चुई कल झन खोबी धावया खोबी धावया दुख घेला बाना चोपी दुखे था त तंका चोपी दुख घेला बाना चोपी दुखे था त तंका चोपी मातु मालाले तुलिया सहला याजी सिला हाल धुन गुली में दुख तंके धका मैं चुई कल झन खूबी धावया खूबी धावया हरिकृष्ण बिन्दुकार जी तनी छजुवा ठुक्न कमेन्ट दो धनाश्री टुंटस्क बाला तले मिस्केन अट्ला मिन बाला जुर गाचुए दी थे रवि जस जो हनिबम प्रस्तोता जो छपनेको बालचरे बाख अटक बाला तलर गाटे दिलो आ ठोडुङका केदार श्रेष्ठी पाखे तनी टिप्स प्राप्त जुवाउडो वेका यु तनी टिप्स बने टिप्स लागि वेका त यको सुबाटो वेकलन सुयाटो टिप्स ठुक्तन दो बलिउड फिल्म इंडस्ट्रीले टमे संगीतकार पिन्छ मेमेगु देय संगीत प्रभावित ज्या इमिगु लेखुया मिटयार या गोयाइगु यको घटना त निनकन्डो संगीतकार आरडी बर्मन अम्बर गुरुङ ये संगीत अर्ना लामा व रुद्रमणि हालाटो नेपाली मे ए कान्छ मलाई सुनको तार खसाइदियो न नेपाली मे लेखुया फिल्म तीसरी मंजिलिया लोकप्रिय मे दीवाना मुसा नहीं इस अम्बर के नीचे कंपोज ना यागो खुजाला फिल्म या हीरो समी कपूर है जोंगो ख अठे संगीतकार ढे शंकर जयकिशन अपोट ऐटे मे अंग्रेजी मे नक्कल ढका नटस्क बेबे मजो मखो ठोला जुल पिनिय संगीत नक्कल याउ ख तर बलिउड फिल्म इंडस्ट्री दुनिया है छम संगीतकार मेम संगीतकार खुयाका न या थजा खुंजा अपोयना पुमोङ फिल्म अथवा शूटिङ थाना जंग पोइङ त लिबना जंग फिल्म पाखें गए ख सन 1990 छौ फिल्म आजका अर्जुन ये छपो सुपर हिट मिडो गोरी हे कलैया तोला दे मुझे हरी हरी चुनिया टोमी लता मंगेशकर व सबीर कुमार हालाट का अले संगीत बप्पी लाहिरी ख ठो फिल्म संगीत लागि बप्पी लाहिरी द फिल्म फेयर अवार्ड लागि नोमिनेट न याउ ख तर वास्तवमा ठोमी बप्पी लाहिरी को ओरिजिनल मिडास मको ठोमी बप्पी लाहिरी खुल्लम खुल्ला खुया का हो जाछ ठोमी शंकर जयकिशन अन्तिम फिल्म गोरी है कलिया पैनी है मैंने हरी चुरिया मिए गठख अठिया जना खुया टाउ मेख ठोमी उगे फिल्म लागि वहे फिल्म निर्देशक संगीतकार सुधाकर शर्मा चो कत्र फिल्म पुमो है डटुया संगीतकार शंकरीय मृत्यु जुल जयकिशन नाफे मरे ढुंगु जुसा शंकर याकचा संगीत सा शंकर जयकिशन नाम है संगीत ख ठो फिल्म टटकार ना पूर्णिमा फ्याचौ ख ठोयाले संगीतकार बप्पी लाहिरी गीतकार अनजानी त मिचुकी बिया ठोया कंपोजर फिल्म आजका अर्जुन लागि गोरी है तकलिया तोला दे मुझे हरी हरी चुरिया में तैयार नाबल टुक्न खुल्ले आउन संगीत खुयाका ज्याजु बलिउड फिल्म इंडस्ट्रीले ठो चाहिँ टिप्स थनिए कोचल टिप्स या दिम सादिकार केदार श्रेष्ठ यको सुबाडो केदार श्रेष्ठ टिप्स जुनका गीता खर्गी जे छफो इनाप मिनिने वेगला इनाप ना दिउ मे बोल ठुक्न ख फे ख छ तापक वइको ठोमन धाउ मिल ल ठोमी हाला टपे जुजु बज्राचार्य हो संगीत साके ख संगीतकार मन राजा नकमी रचनाकार सुरैगु स्पष्ट मुजु जिगो विचारे ठो जुजु बज्राचार्य रचना जुइमा न्यानादिस
बसेतैमा छहे छम्हदु छहे छम्हदु छहे छम्हदु छहे छम्हदु फेखा चथे तापक बोइ गुथो मन बसेतैमा फेखा चथे तापक बोइ गुथो मन बसेतैमा छहे छम्हदु छहे छम्हदु छहे छम्हदु छहे छम्हदु छङ्गु श्वेत तुयु जमाहे धैगु मधु कि पछङ्गु श्वेत तुयु जमाहे धैगु मधु नुगदुने मति नया जजक देवगा नुगदुने मति नया जजक देवगा फेखा चथे तापक बैगुथो मन बसेतैमा छहे छम्हदु छहे छम्हदु छहे छम्हदु छहे छम्हदु फेखा चथे तापक बैगुथो मन बसेतैमा छहे छम्हदु छहे छम्हदु छहे छम्हदु छहे छम्हदु छहे छम्हदु छहे छम्हदु मेढुङ्गा मिनिनुको डिका आचाने छजा आचाने ढुन छपुन्यने ठो ढुन या सर्जक जेश्वर मान प्रदान ख कानी मैचा मंसिर महिना स सुरा व सचिका जुना कावे टेलना ठो जुल ठो मि यो ढुन अन्यना दिसन छपुन्याइ पैसौपटी ढुन
धुन ढुङ्गा अमलेट रत्न साकिए चाहिँ नि कमेन्ट भने वेक्ला ठुक्न चोइदिको जुजल पा ठु जाजो नेवा मेजो छन्छन बालना वया चुङ चाहिँ ताका उके निम्ति स्ता आफ्नो सुबाडो विजयमान सिंह जो हाला दिगो विजय मिचाए छपमे यो त्यो जी ढुङ्गा न छथुली छा तापना चोना ठुम्मी दसा हाका दिता इनाप ना चोना ठुम्मी झि चोयो ख तर जिके मिचा मरे अंकल साके भाजो छिटै दिउमी जिगे न मरुगु ज्या चोना के चाहिँ वमी पलेसा ठु मिन्ने नादिस हिसी दोगु छंगु मिखा मी हाके न्य नाढा लोम न उके आट या चोना मी गायक व संगीत सुरेन मान साके ख रचनाकार अमृत रत्न साके
जाजवाई दक्षवाई लिपाङ इनाप मिनिना दिस ठो मे इनाप ना दिम रत्न माया जोशी जुख वेकला विष्णु जल्मी जु हाला दिगो बाना मि सफे इनाप इनार गाचुइ दिउ जुल थौ वेक मेगे मिदुना वया छेवना छ्या पासा फुटली मि मचा ठो मि चाहिँ चुया तम संगे ट्या तम अले हाला तम न विष्णु जल्मी ख न्यना दिस
Yenat na lo sachiwo sui nego Newa Me Jho thoi jajo kochale ta san jilo jajo nena digule yeku suba na pa pintuna decha chuna prosto ta Shantraj Shakya ta bere bia disa thoi ta ba lipa hanon napla